Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Karen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una, gaputa manulangin nga daw. Kat mapantamot kan ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, Jack amo no ma-excite ako no saan. Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ije pagyananta? Oh, sure! Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talaang, hindi ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay, apanaganad, anak ko. Uwan nanang. Liklikam ko mati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. Uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipud ubing. Isulat ti gayam ko aging gaijay syudad. Hoy, friend. Amom ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak, gusto kan ka na a Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Huh? Amang ano adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francis ka tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisingin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Kat, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka Naimbag nga orasyo ado Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka di ti makisango kada kayo? Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, Jack samot tin mangan. Ngamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako unay para ken ka, friend. Apay anak ko ng tikas na. Una, gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak day tao? Ay na, friend. Agaram to day jay ken ka. Anya kumangay tigapunang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na ken ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko noon niya ti kayat asaunda ta pa nag-isisem mo, friend.
Ha? Uy, itay kapayla nga palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan mat. Ay na, aklunam ngaminan friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, amang ano nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan amaki boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji? Ikarik, saan ka ngagbabawi? No bilang taklonem ti panagayat ko ken ka. Ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot panagayat ko kan ka. Ngam, mabutong ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ba nga pagbut ngam, Karen. Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklunen nak, katagdan natan? Aklunen nak, agpin natagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Isong ka inaklon kon. Kan may sa, nabayagan nga agdatdaton kanyak ni Benji. Ay na, sana all talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat, di saan laeng? Anya? Umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dino ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga orayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyakti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahal naman ti rabi Di ka madanagan ko, nakmet. Makaina na ka iti husto iti papananta. Hoy, jak amon wanya ti ibagaken ka, friend. Friend! Jak amon niya ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan na ng kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanya ngay. Saan na may sublit inalpas ang napasamak? Ay, no apay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngumjak namnamaon agundawayan na ti pan nakabartag ko.
Anya? Hoy, awagan man day di alalaki. Siya ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak mo tan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di day nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi metlakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag iti rigat mi iti amam nga trab-trabaho. Tapno laeng adda busbusam iti panagadal mo. Ngamapay akas ta tinaramid mo. Nanang, Hanggang panyangay nga raod. Awanan ti maaramidan tayo. At daditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti amat ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagahawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at nga rudno kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan inton maminsan ha. Magkumiko makita. Anda ngamin napatag nga aramidan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang, Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kwa na. husto kayo, nanang. Ngam-ay-ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti maysa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka, ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngam saan? Takala at latan anak po kaw. Agasam tadi na kapay kayat akasarita. Nanang, Iso apang aasim anak ko. Di mon pilitan no di na kayat. Tiawanan bayin a lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukaw latan akas lasok? friend, Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka di alalaki. Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! uwan nga rod, friend. Nagtalakakan ko na. Gaputa manumutan abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak mat gayam. Hoy, Ket, anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yo. One friend. Aramidag ti amin. Kan adamat karbangak kan kwa na, no bilang laang. Anya, friend, nakasagana ka din? One friend. Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? One friend. Masigurado ka husto na ito intad ti may sa amakam-am mo kan kwa na. Nasayahat nga runo kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sama tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Saan ang agbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo.
Sino po sila? Oh, Tagalog pala ka? Friend! Ay, pasensya kayon. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapol yo? Kwa. Saludsudan mila ko, ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Dito'y. Anya ti masapol yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di nagkalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kwa. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot ni Benji. Saan na siya? Kan maysa, awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo ti napaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo, urayin nyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Okay lang ka dikan ka, sis? Okay lang ang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik nga ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakder para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong paam. Awan problema kanyak, Karen. No day tati wagas. Tapno maipariknam kan ko na ti saam nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Saludsod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen, Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanam. Kan adamod gayam an anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nadekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen, Awan konsensyam alalaki? pakawanan na Karen. Di kag danag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Sanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtak darak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji, ngamnasken nga aklunak, para iti imuna a pamilyana. Impas ngay ko ti anak mi, asan apulos a nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko agingga nakaturpusak, ket iti agdama, natalged metten ti trabaho, ket naragsak kami metten iti anak ko. To'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti daytoy apakasaritaam. Awan ti imposible iti kasken ka akabaalan na ti tumakder kas ama ken ina. Ala, sabay la kuma, tamaam-amom tumet ti lalaki, apara ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.